Sanibona. Sanibona. Ninjani? Sikhona njani? Igama lami Mr. X nganisiza ngani? Yeah. Re member ya society go ile wa ba le motho o a jileng tšhelete e le kana 150,000 e leng David Mtaung together with Sole Mtaung le Daniel G. So batho bao ba jile tšhelete eo ba busa tšhelete e le kana 35,000 engwe a ba sa itlisa. Ntate ke mang yena? Ke Matjume Gilbert Moroba. Nani? Johannes Mqaba. So ko society di position tsa lona ke eng? Nna ne ke le secretary. Ana le security. Security. So re tshone ka wena security. Tšhelete ba e buswa jwa go le teng. No, yo le ke treasure. Okay. So go tsa getseng da? Ke ena tsa tsara tšhelete tsa rona. So a tsere tšhelete ne rena na o retse le teng. So notice mo ha o hla leave o mongwe wa member ne a hlalwa ke leave. A tlhokofala. A re mlata re lo bitsa David wa tla tšhelete e qala hona mo taba. Ke masarvetsa ka re haibo. A rena next go banking re na le 00. Yo. And then the member Vale meo vale uyemi vale watla ukuluka phela. So naenza kanjani? Okay, mtho o shore na tsa tšhelete a deposita a wele slip sa showa hore re tlo bontsha batho, and then gantsi 2 days or maybe bala tsa tšhelete le yena Sole Mtaung, and then Lichie Daniel. Sorry, be ba chenchana, but boss wa bona ne le yena treasurer lena e leng David Mtaung. So and then the members tsa society tonight they say a go le tšeng. No, we try by all means see relate lawyering, then lawyer al tsona di tlholeile, then ke ha re decide 3 years back it's a story ka. So ke taba 3 years back. In trade years I think 2016. So why nilithuthi ola no? No, nakwenno ne enene besingakabi nolwazi kakhulu nge-X. Mali X report alikhona mos. Yazi ezinye izinto besinganaki kakhulu indaba ukuthi saqala ngelawyer. Yeah. Sihamba kuma lawyer yiyo ya statistics. Manje niphelele phi nali lawyer? Hayi leze yekela na kusena la kuya khona labantu masitshelo yendoda labantu iphi imali basabhadala basanejinate. So lamanye ama siyekela ke. Ayazi ukuthi nila. Yeah. Amama bayayazi. Ba bangwe before ba ile ba tswa. Abanye ba tshisa bayekela. Ba bangwe ba sa lipe. So treasurer tlo mo thola kae? Ona le kwa hae mo Mfiane Mthembisi. Yeah. So una leng e re ka itshwara? Well, lina ba di phatlo nyana. Di bona ba le bona. Sazi ukuthi ngaphakathi unani origin. Okay, so ngifuna ukuthi masizomlanda nifonele nalamanye ama member abe khona. Masizomlanda. Lamanye ama member mele ukuthi abe khona so that ukuthi bangathi manje uX uthatha imali wanika lamajita ayi2 nani nadla phansi bese bayabuya futhi. Unfortunately Mr. X yabona manje asekho baningi phela asekho ama member. Ayekelile. All right. Sibone ukuthi ningiphatheleni emaphepheni. Yeah. Ciao. So le musivile kae? So wotse ulikolota bokae esetse? 115. 115. Okay. 115. Ayina flop ho re nna ke tshware di boundary tsena ke di check and then ke tla le founela. Okay. Yeah, ngizonithinta. Wa tsheng phumile ka so. Thank you. Sure. Coco. Enough fast time. Vate. Majida, what was it? Yeah. Kidna Mr. X.
ke go ntlhalosetse gore o ba tseba jwang. So ke ba tseba ne tsama le bona society. And then Yeah, ke debe ke tseba. manje bakhala ngenyuko. Bakhela ngini. Kwenzekeni inyuko ye society? Inyuke society walisisa besi-3 sasadla imali society. Manje wona njenge-treasure uyidle kanjani inyuko ye society? No ezingisho ukuthi besi-3. Ya mara zikhulumela wena manje wena uyidle kanjani inyuko ye society? Hayi. Angisizi uma things kanjani. What was your plan mawuza inyuko ye society? No, kwenzakele nje imali yashoda kwenzakala. Sama inyuko ye society uyidle kanjani? Kwenzakale ini? Uyenzeni ngenyuko ye society? Ora uyizwa le question? Ngiyayizwa. Inyuko ye society uyenzeni? No, imali sosebelo isebenza njengazi ukuthi ngiyangithingizeni nayo. So bona bayahamba baye emisebenzini basebenzela wena ukuthi uzothi awazi ukuthi uyenzeni. No, ngikho. No, uyabaxwenza muthi uthini kubo kanti kahle kahle. Inyuko ye society uyenzeni? Uthatha inyuko yathi umntwana esikolweni or uyidlile inyuko namacheri wakho inyuko uyenzeni time? No, imali yakho ngathi ngidlile nje ngazi ngoba ngeke ngithi ngidle imali kanjani ngidle kanjani mali imali siyidlile si-3. Angibuzi laba abanye ngibuza wena treasure inyuko ye society uyidle ngani? Mina ngazi ukuthi uziphendula kanjani phesheya. Wawuzothi ukuthi hayi mina bengihamba ama-B&B bengidla nesitoko hayi mina bengiphuza utshwala khuluma time ukuthi uyenzeni inyuko. Yeah, ngathi nje bengiphuza utshwala kuphelele nje utshwaleni imali kaningi. 150,000 boyidla ngotshwala. Asinto elanga liwana ngithi ngisho ukuthi beyishoda sizama ukuyipesha ishoda. Madoda nawo ngokuthi akazi ukuthi inyuko uyidle ngani. wabona this thing ka mokgwa e etsalang ka ona a ke gane gore o e jele le ba bang but he was our treasure. o sore na lata ole ba drowa ba dira tse ba dirang a lata ole ba drowa ba ishumisa ka mokgwa ba ishumisa until tšhelete ya rona e tlo fela. We only look at it o tlhokofetse mme o mongwe ka mo ntshonalang. Nna ke that side ke ko ntšhela ka ko Esland Park. I said to this ya motho le fe motho tšhelete o a boloka until the last day ba gana o entse ntate o ke a ba tseya a re o check re o tsa tšhelete. But itshware mo nguzwa wena uthi le nyuko lena yiyo lena a renovate ngayo. Ya ngasho kanjalo ngoba vele after lapho osala sekenza ama renovator sekenza ama pickle senza kuba kuhle nomngani wakhe futhi omunye naye kuba kuhle and then futhi simekele futhi ungakhuluma ngaye kakhulu yabona ukungizisa ubuhlungu ngokuthi ngisahlangana naye la. Yeah. Eshonelwe imember sizodimanda kwe-treasure lo. Yeah. I-treasure mkhulu. Yeah. Sithi ndoda nangu momhluku ufuna imali engakanti wayengaphumi sese siyakulanda futhi ilanga lesi-3 futhi. Yeah. Yazi uthini? Wathi 00 ebhenki. Ngithi hayi mani mhlawumbe ngiyaphupha. Yazi lena enye imembe bengihamba nayo yazi yangihleka yathi hayi wena awukhuluma i-TV mina. Hayi mina ngathi i-dream mekethi 00. Thina sazi ukuthi esinemali eningi ngabe ebhenki 150,000 sinemali eningi. Manje yena azongitshela nge-00. Nangu ngemhleli. Saze sasuka sayolanda omunye umngane wakhe lona omunye ebedla naye. Athi makeze ngimbonile belapha ejwaleni. Ngemhleli. David fine. Today ke bolokile mosadi ya ka bohloko. Yeah. My mother. Go tshwana mosadi ya ka bohloko. O tshwana le nna kana e re ne re yo patela matshediso ka tšhelete e ne re thobeka ka yona re ikete founu ya ke ena ko tseleng gore mosadi wa ka o tlhokofetse le ena you are so sad. So when you live in a luxury and you don't care
ke kopana le wena o tshwere di-grocery ko molong wa bo a shapa ke letswana. So what was that? wena ya ga botsa o treasura wena o mo middle Yeah. o tshwere tšee ka mo o tshwere doli ka mo wena o middle wena o tlo patala all this money and then wena o tla ko bona ko tlhebentse tsaotse gore ya jwang ko bona we don't know Yeah, because chapter o ha batla tšhelete wa mo o a batla tšhelete you are on the middle ya gore wena o kry-a jwang tšhelete ela it doesn't mean mara ntho e salang gore today is today ntho e nngwe le nngwe e na le tsatsi la yone Okay, I get another something impression scheme. ga ona chance ya next o bua chance ya next Bo, na ke le 73 ke nna ke tšee ke wa o sa bolela gore o tswela le swaiti o a bona gore a ba ngala o motwe wa gopola le wena dikopebetso ba re he wena wa re o mngeng gore a etie re mngeng go fela kgate gore ba tsa rona tie a re nna ke a tloela tebele a re o boditse wena a re o boditse gore ye bona ntho o etsang e tlo re bolaisa wena wa ngangelela o ya pele and wa ngangaletso that day no tie a re o ska bala tie bona go wena wena no tshwanile this issue that day. ene gape o ntsha le setlhagoselo no se bontsha mabuselo re mabuselo wa mo gopola mabusela poroporo gore wa se tseba setlhago se so wa gopola setlhagoselo se ntse le lo se gona ya gore o ka ya para ntho seo wena o ire ka potentive ke demand that's why ba kubile ko motopa ne ko trust so a ke tsebe ke ba a ke nna ke a tšhwere tšhelete ba nne le 3 e wa nya ke rona ebe mo wena batho ba tlola go fela o mona le mera ba tla patala so nna ne ke patala ba ba itse di ba tsebe ke ga di mara so nna ne ke patala so ba ba re bontse gore o patetse bokae everything wena lona re ditlae lona re tseba everything gore o feletse ka Wi-Fi Yeah. O bile wa di-calculator, David, gore di etsa bokae tšhelete ya gago? di tla ba dijo ke 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 Tšhelete ya gago is 23,000 eo e ntshitseng. manje wena David udle malini imali e-society David zero no zero usually 50-50 si 3 yeah ona 50-50 masala sabula nonsense David mo ne practical ti yo tsamaile ning society ngwe wena o sa tenda wena ti yo tsamaile ning society ti yo tsamaile ning society fuck off man kabula la ka mo no ja ka mo le ka mo wena mo ne practical man no ja ka kabula man ti yo tsamaile ning o tso atla no o sa ja wena o sa ja wa ja go una ka doli wa kenya doli ka to ay man mastermind yeah motho mo nang tlantsa Wena ko wena no ba ke. Kabula tsia tsena ke mlati man leso angiriko tsie yes le ke mtshwariso mo le mo atloriso ba re tsie manje David wona le mali lena David le mali lena soyidlile nabangani bakho bothi plan yini egcineni kuzenzakalani moma fellow mina plan yami ukuthi ngikuse le mali ngibhadala njengoba nasi manje ngoba abangani bakho ababhadalanga treasure no nabo fanele belwanda babhadele bayidlile nephela bazolanda obani abangani bakho phela labantu labo bodla inyuko angithi besonto besingena family David labangani labo kanti wona bongathi nabo inyuko society nabo David i-access yemali e-society abangani bakho bayithathele sina excess C3 so ngeke ngiyithathe ngiyowenza masebhangi kufanele sibe 3 or sibe 2 manje wona uyangisola mangithi mina abangani bakho laba David no amacolleague wami ngoba lesihamba sonke society amacolleague ebusothini no ngeke ngithi buthi esontweni amacolleague e-society njengokubeka amacolleagues amacolleague kanjani manje adla imali e-society kanti le mali lena besiyibekele ini ukuthi nina nidle nabangani bakho no hayi kanjalo right Dolly I'm waiting for you so
so le mali masi divide into 3 it means kahle kahle wena you are guilty nge 50,000 nokudliwayo ayike David no o a ka re wa bolela yena era tse dingwe di tseba ke nna secretary okay o rile mo ho rona tsi o jile 5,000 is it no wait tsi o jile 5,000 we all know Lucria society and then when you take 75,000 and then show me how inkile 35,000 we know start out see what's 75,000 the big fish Bona David David ki treasure everything is still in my case I understand ngani angibuza ukuthi njengoba bengiphatala yini ngimile ukuphatala ake ngiphatala ke ngitwenze ukuthi ke nophatala apera ka chele o emiswa ke arnya go tsi o no ra khafela manje uyekela ukuphatala no rosalelisi pedi nabahlali umuntu pedi ngadi kwa wena Kadibana you know sona na letale ngobelisa banika something banika David 500 banika David yana ukuthi ngiyeke bebangithethene ukhona umunye beyinto ngemashop angivimba afuna umthetho emapeli sorry emapeli man kabala ya mashop wena wawusayibali nje ya hore haka irita mo ku wena haka irita wena runga man runga ile TV runga ile haka rita di society society se shule se bula wo kwena sasa la hanya le rastora rata kupela o kutisa hore tate o tlo soma rueta muthu uweta muthu o rwala mabyalwa o renga mabyalwa o tlhakana le batho ba ona na re ba file wena o fa motho 500 le pato ke buka ke se ho 75,000 yeah when you was 500 500 u proud country ake proud so ake ke shot ke ba shut up what's another level yeah nazo yeah didn't ngomfaki yeah skip a China ngona level yeah no phone la ke yeah umpozare usole botlola ke okay yeah umfonela ro usole botlola not knowing hore nna ke ja tšhelete ya society le wena secondly again wona kahle na uyidlile le nyu akitsi wonke ya mara uyidlile mara bangifakela ibhodlela okay secondly how tshwara society wala jai empty mara after collection ke yena a re tsamaisang ka ofela e tletse wala dia mara sa itse hore re just shelter of society it's not true wale bala release the police wale bala release the police station Tembisa West some ke consistency no it's just that I got all those things ke tlile le ntshwere tlileng ka yona re bolela ka ntheleng o if unya ka o bona awatlela mahala if unya ka o bona ene esa ka tele mahala umpitse ke tla utsitse una le mara una mara atele mara asema 3 akaona David mtanga di 1 uyabina mtef no chelete ne sonke ke thola ba re until the 15 this month yeah so ke bokae chelete ke balance ne ba bobena 50 okay all right so tell me mteva so yini into ongasibambisa yona until really 15 the next week so yini ongasibambisa yona so that next week ufake imali bese iyabuya back amasofa David ngibambisa izinto ezokwenza ukuthi ukhuthala ubhadala yabona ungakhona ukusipana ngiyona amasofa ayikule video kanti imali namasofa lapho awungikhombi 30,000 hayi angabuyela nakumaloya wakhe right ifriji yaphuma itafula yaphuma amasofa yaphuma mteva angivulela ngani so next week angisho uthi uyabadabulela amanamba funa ngiwashiyile kudoctor yakho uzongisendela i-proof of payment and then thina manje siyalive kunababa yethu
madoda kopa le tlhalose gore why we are here. re mo ka tšhelete ele ba ejile bo mohatsa ga le ka re patela yang tšhelete ya rona ya ka re mohatsa Okay, mama. So mo 30,000 go shota be 35 on 35 on 8. So go shota 23,000. Ya no o ka re tshwarisa eng he because o mo details J2 these are go number 19. O kana wa koba ka le first time. So ke tlo mo wena no koloi ya todi ka ai koloi ke ya ka wena a ke re eo a ya ngwadisa ka todi ke ya ke mo di ya tinya to nna mo ja tinya to hobaneng e se ya toli o ina ja ja ka isha ga he wa sa ha no ya se pela right a ona mo it's a mali x no so mama if isikolo he go tshwarisa eng a ke tsebe gore le nyaka a mare koloi yona ke ya ka chele nna re nyaka chele re nyaka diaparo tsa gago jwale ke na e khetše jwale ha o sena yona he it's a planning go tshwarisa eng because ke TV go tshwarisa TV le eng mama ke TV ke mgongo le mgongo hana ka ona o hana le ka sound go tshwarisa eng re tlotse o hana ga ba o thusa a ke re fa opportunity mama go tshwarisa eng ka di remaining tšhelete setse ke eng o re tshwarisa yone o tlo kgone go patala alright nna TV ke a e bona re ka e tshwara ke TV le eng mama le koloi koloi a e koloi tshwanetse re bese ke nyako e tukisha koloi sa senyegile a e file okay so if mama a se koloi ke eng he a ba kgethe ntho tse ba di kgethago mare koloi a e tsamaye okay matota se ba bene TV ne fridge o zothi maseka bhatalile bese nimnikeza yona akanandaba nazo iwetha bo tšhelete ya neng akanandaba nazo e nyane too much ke re e nyane or tsa TV le mogongo no koloi ele ne le right la ka ba tsofalla kwa re tla na ka ijo kumaro o batla koloi ile yona ha e tsamaya le TV siyavumelana mama awuna buthata ke right i-TV yaphuma i-fridge yaphuma alright endoda mnike i-account alright member right impi yesociety siyilwile sayilwa nalo ngekho abathi usesipanini asikhohlwanga asikhohlwanga mara kwamanje ngifuna ningitshela ukuthi nizizwa kanjani ngiqale ngawo bafonile abantwana bebangibiza masishane bathi ufonile wathi ucela amanamba wethu ngishiye ukuthi izothi mayibuya vele sizong-update again okay sizong-update hayi ex re lebohile thata o ska feleletsa ho rona ho re thusa le setjhaba sa South Africa se bone hore ka nnete wa sebetsa pele ka ex pele ngena uthami ivani ayi mfowethu ngiyavala ngokuthi nje ifish emanzini irame emlilweni kanjalo nje alright sharp ngiyabonga ngicela ukuthi nichaceke madoda nisifake phakathi ningaziphuli please bachani machief akuna floor ona mzansi ngiya ngasho ukuthi mina there is no way iqala liboli as long as amaphepha asasekhona angeke noma wanti 10 20 years ngisidila ngamaphepha amaphepha mawaphelele